Aquesta és una cursa de fons que... 12 i continuant el 2 metres. I Andorra! You guys. This is the showdown. This is Federica Brignon. Per sobre del temps de la Suïssa. Resulter. Schifrin! 1:24:35, third position, Michaela Schifrin. Marie-Michel Gagnon! Gisella Guidoni, 3 podiums in the World Cup for her. Fàcil i assolible per la Anna Doing well all over the career. Un dia que mai no oblidarà qui Diana Costanzo! La sorpresa Suïssa!